watinze kandi kene kurivuga ukeneye kurivuga ko ndumva watinze muri mu gufata abantu inama mutamenye uko abanyamuryango bananiwe urumva mutamenye uko hano dufite za mituwalite aha hantu hose nta gihugu wasangamo abantu kitaba gifite mituwalite yabo kugira ngo tubashe guterana namwe ni byiza kandi ni iby'agaciro noneho abantu barambwiye ngo muri introduction nzoza mvuga bukeye none kera uko ndarangije kandi urangije none nabyirinze yeme ndasuhuza abakunzi bacu muri comment baranditse ngo tuza dukoresha agaterime k'abakunzi ngo tureke abafana ngo kubera yuko abafana ngo hari igihe umuntu ngo mu kabumbu muzo umuntu etimu zitsindwa abafana bakabasiga bakabahunga ariko umukunzi iwahora iruhande rwacu tubana nawe umunsi ku wundi ariko tugira n'abafana hari abakunzi bacu yeme abakunzi bacu kuri Mandela na Nyabizunga ndabaramukije babazi ko mumeze aho muherereye mwebwe mwese mumeze mute mumeze neza abatuye mu bihugu bitandukanye mwebwe mwese ndabaramukije ndaramutsa bari muri Kongo igihugu cyacu cyatubyaye cyaduhetse cyadukamiye kiraturera kiradukuza kugeza uyu munsi tugeze ahangaha nubwo turi imahanga ariko dufite iwacu igihugu cyacu tuzataha rero ndaramutsa abakirimo ngo yamu ndaramutsa bari mu Bufaransa kuko baradukurikirana ndaramutsa bari muri Amerika baradukurikirana ndaramutsa abanyakenya na wasalimu wa Kenya wenye wanatufuatilia kwa hii mtandao na wenye wanatujua maneiba zetu majirani zingine hivi tofauti tunawasalimia hivi wenye tunawasalimu. Imagine mtu kufuatilia mtu afuate kitu yenye haelewi. Lakini wananifuatilia wananiambia hata kama atuelewi tuko na wewe, lakini nawasalimia na siku moja nitakuja kufanya kitu yenye nita-translate kwa Kiswahili yenye mtaelewa. Sasa nawasalimu kwenye muko muendelee kutusupport, subscribe, share, comment, like. Alafu siku yenye tutakuja na nyinyi nitatafuta mwenye atakuja tuongee na yeye na kilugha ya hapa kama Kikuyu kinini. Wale wote wanatufuatilia andika hapo chini kwa comment sema lugha yenye unataka tukuje kuiongea juu nyinyi ni marafiki zetu. Alafu na washukuru kwa yule yote mwenye amefanya subscribe. Tunamshukuru uko gatwari twiyegerejaga bataza bacumva n'abaswahili. Twajega n'abamama uko mwamubabona n'abamama beza n'abasanzwe hano basanzwe kuri icana yeme ntabwo ari ubwambe twabagiriye icizere n'Imana bagirira icizere cyo kuza hano rero turabiyegereje ngo mwegere hano. Ubundi abatanze hari abankurikirana wenda ni irya mbere ni irya kabiri ariko reka mbanze mbibwire kugira ngo nudukurikirana uyu munsi aze kumenya abo turi bo amenye naho dukorera hariho. Ku mazina ni ayandi asanzwe ni Nyirabizunga Jeannette umukobwa w'umunyamurengekazi. Umukobwa w'ibiraso byiza. Umukobwa w'ibiraso byiza, umukobwa w'umunyamurengekazi mbihagazeho cyane kuko twigwaneho ariko ndi umunyamurengekazi. Rero nuko nguko. Rero ndabiyegereje bavandi mwegere hano mu kiganiro tugiye kubana Imana ibagirire neza tubane kandi tugire inama dutanga ku bandi. Rero tutarondogoye cyane ni Mandela na Nyabizunga Family TV. Rero turi kumwe n'abatumirwa reka batwibwire ngaho wakomeza. Murakoze cyane. Uruhuze narinki yatekereza ukuntu twiyegereje abantu wogenda ubinyorosha ukabinyorosha gutya nabikoze nabi neza nakamitekereza ukuntu wabinyorosha kabwa karamenya neza kubiyegereza. Hari umuntu uzabiyegereza umutakama basohora akawundi yabiyegereza akama bishiza bose akamamena amavuta none se nayamenye nukuke nyine ko birame bigenda biri sawa. Banyita ku mazina yanje ni Kamabivone ndi umunyamurengekazi ariko kumurama mubibo nzana amasa nabo singira ikindi gucya kabecerane ndakubwira cyakomeje ayiwe namwe ko murabibona korera ku kinyamakuru bita Mukiranutsi na Yvonne Family nico naho muzohora musanga buri munsi naho muzoza mushakira muhirukankira. Hari ikindi
Nakindi dukundiye icano ya Mandela na Nyabizungu muzamumbonaho cyane ubu nyine ndi umusangwa sizose wakwivuga hano muze mumbona gusa mwamenye safi twageye n'umushitsi yari yaramenye amavuta sinzi we yari yaragiye ariko yagarutse Hello guys umeze mute twe tumeze neza nk'ibisanzwe turakomeye kandi turabakumbuye tugize iminsi tutagaragara hano hantu ariko twavuze ngo uyu munsi turaza kubasura tubaramutse tubaze nyine uko mumeze nimba icano mukitemberera rero turabiyegereje cyane mwegere kuri icano n'ukuri mukomeze mukurikirane biza bidushimisha iyo umuntu ashizeho ikiganiro ukabona kirarebwe biza biba byiza cyane rero nanjye musanga murananze nta n'impamvu zo kwivuga ndababwira gusa aho nkorera nanjye mfite cano yitwa Ijwi ry'Urangurura TV ngo nyine mugende muhirukira ari byo natwe tuhashira kandi nanjye ndaje vuba vuba bakwitege mfite imbaraga ntubona uko nozibasobanurira mu nyitege ndaje ndi hafi kugira ngo mbagezeho ibindi bintu byiza rero iyi cano turavuze ngo mukomeze mukurikirane murakoze sawa yari yararyamishije inani yari yabaye tombe yemwe yagarutse sawa aba bamama murabumvise murabazi muturamo bakurikirana abafana bacu abakunzi bacu abakunzi bacu ndabizi kuko mutazamudutenguha abafana n'abafana ariko hariho abakunzi hari abakunzi harimo n'abafana babandi reka dukoresha bagasubirayo n'abakunzi hano twebwe mwacu kuri iyo mwacu ntawe utegera ngo agende umuntu azategera agakoraho kandi uko mbese uko tugenda dukora niko abantu bagenda bakomeza kubona inshuti zinshi abakunzi bakomeza biyongera umunsi ku wundi niyo tutakoze bariyongera rero turabashimiye ubutaha nzoza kubabwira amakuru meza namwe muza mudukurikirana azobashimisha yemwe ndagango nibyo aba bantu mubakurikirane kuri Mukiranutsi na Yvonne aha kwijwi ry'Urangurura yeme muhatembere naho mukorereho nawe azamuka agere kuri wandike siko ndantiragera ariko ubwo ugeze aha ngaha gusa ino turashika gutungura n'abantu beza cyane kwa Mandela bazazambura abandi turabakunda abantu bo kwa Mandela yeme tumaze iminsi tubabwira ngo turakora ibintu mbese ibyo tuvuga ngo tuza gukoraho akahita haza ibindi tubigereho noneho uyu munsi hari ibintu bisigaye bica ku macano noneho uyu mutandaho nimba tuzoyigira gute isi imihanda yaranyereye ubu nyine abantu ndore hari akiriya gikoresho nicyo cyabaye umucamanza ijwi ariho gikoresha neza kikabera abandi bantu ariko hariho abantu ndababwira abantu bari mu kugikoresha nabi mureke kugikoresha nabi ntabandika amazina ariko nibirimba turabavuga kubera yuko nibirimba turabavuga biri ngombwa ariko kandi nibe bariyizi yeme uyu munsi ntabwo ari byiza ntabwo bibabaje kandi ntabwo bishimishije hari abantu barimo kwirukanka bagasebya abandi bantu ese namwe muri mu kubibona cyane nibo benshi ahubwo umuntu ari mu kwirukanka noneho reka mbwire nje abafite amacana kuko ni twebwe turi mu gukora iryo kosa tukirukanka tukumva inkuru yabaye hanze yashushe aho kuvuga ngo wa muntu umenye ya nkuru rya mbere akama yiruka ariko amafata ndagakamera saa 7 saa 9 z'ijoro amenye iyo nkuru yaba ari inkuru ishimishije yaba ari inkuru idashimishije cyane zidashimishije nizo abantu bari mu gufata umuntu akirukanka haba kandi kameze gutya umuntu akirukanka agafata ya nkuru akayikwirakwiza akayishira kuri mutandaho tazi uko amafamiye yateranye tukaduhere mu miryango cyangwa se siberika ihuriza abantu ngo igira abakuru bayoboye nyine aho abantu batuye mbese ikintu cyagiye kwandagaza abantu pe mbese nta nama uba wawuja gutanga hano nubwo tuzitanga ariko tuzitanga mu gihe kidakwiye nk'umuntu uba kera umuntu kera bavuze hano hanze mbese habe nubwo nawe yoza akaza kubivuga kubisobanura tibiba bigikunze kuko kera aba yamenyekanye ibihugu byose bikamwamagana akazabura uko yogira icyo kintu umurimo kukibona gute ngahe we bivuga wowe wawuja kubisobanura ngo twabitinze number 1 icyo number 1 uzawandagaza uwiyandagaje
number 1 icyo abagabo bararutana narabibonye nawe gatera bateze umuntu mwaye ngubona mbona wantindiye nawe ni ukuvuga ngo bano bantu bari mu kugenda ngo babandagaje ngo babakuse kuri YouTube ngo bakuse social media ngo biki baba bariyandagaje kera bamare babakubita hano ngo abantu barabandagaje iyo babandagaje kumwandagaza ngaha mwandagaje mu muryango bananiwe mwabo tuje ibyo biratureba ibyo no kuja mu miryango biratureba ni umusinzira tuvuge nje ndi umugorora uwo ngo ni umusita siko none niba uri umusita ukaba wariyandagaje ndaje kuja mu basita kandi ndi umugorora iyo nikubitiye kuri social media ama views yanje akazamuka nkarya muri mu gushaka views cyangwa muri mu gushaka gutanga inama turatanga inama y'ikibirandagaje iyo ni inama nyabako gutanga inama y'abantu na mama Philippe kubera yuko nta kuntu woje kwiyandagaza hanze ku mihanda unera twe dufatire banga hari bari mu kubeshegwa hari kubeshegwa hari umuntu uri mu kubeshegwa ngo tuvuga ku rugero ngo yuzi muganda akabeshegwa ngo yavuze iki unda akabeshegwa ngo yavuze foto ntacyabaye no kubera kuvuga ngo uwo muntu yari yandagaje naje ngomba kwivugira inkuru kugira ngo none ni jambo bwiye ngo yandagaze ntago gatwe tumuvuga mu mazina abo nkabara abantu bazareba ukuntu bashugurika bakinjira mu mazu bakiba kuko urabona nk'abantu bakoze baba babeshe none se kuvuga ngo uze gukora inkuru udafite ibihamya aho ibihamya birahari ibihamya umuntu wa mbere yamuvuze wa kabiri aramuvuga wa gatatu aramuvuga hari umuntu ngari mwumva umuvuga ngo aje kumuvuga mu muryango atandukanye social media yagiye kubivuga se bitavuzwe mu muryango none se kubera ikunda kuza gutanga inama hano kuri kamera mutabanje ngo mumenye inama twoyitanga ari ikintu kitakera kitasaka ninde waba kicyumvise inama kera yumvise inkuru yicabaye kuri ya makosa menshi abantu bari mu gukora ariko hariho bamwe bataza bayijana hanze ariko ari kosa rimwe riba ryageze hanze umuntu wese yovuga novuga ngo ndajana kuri kamera nje kuvuga gutanga inama icabaye gasanga uwundi yavuze ukuri ibyabaye hariya sibyo kandi je naje gutanga inama amara indi yavuze uko byagenze byose story yose yayivuze none se ndacatanze ya nama yumvikana ya story yose yavuzwe none se mukabona ibyo bavuga byose aba ba kameramene cyangwa se abanyamakuru bose ibintu byose bavuga mukabona ibyo bavuga byose baba bavuga ku bandi bantu ari ukuri nyine hari bamwe barengera ariko hari abantu bari mu kurengana baravuga ibintu bihari gusa abantu babivuga gutandukanye bamwe bakarengera abandi bagacisha make abandi bakabica hirya bakabizenguruka bakabicurika bakacurukura ariko bazavuga ibyabaye ariko jewe ndacyari ku banyamakuru bagenzi banje gute umuntu yofata inkuru y'undi mugore reka mvuge umugore tureke kuvuga kubaga cyangwa tuvuge umugabo njende umugore ubu nyine niruka nkimfata inkuru y'umuntu nyikubita hanga gusa numvishije abagore hano hanze ngo ko baratera mushene ngo iki kintu cyabaye namanza kera nshinze kamera ndakoze ngo ni ikibazo si ari n'ukuntu uvuga ukamenya n'umuntu bavuze nese ntubamuhanuye ntaba yumvishe iyi ni inama dutanga kubera utoja kuyibwira mu rugo utoja kumubwira mu rugo je mu rugo umuntu tutavuga hano gato none se mugiye mugiye wahishize gukubise nta makosa bafite bafite ukuri kweli akwiza je ntabwo numvika ubu wirukanze kumubwira inama aba yinaniwe mugihe utavuze izina reka tuvuge mugihe utavuze izina tuvuge ngo uje kumpugura ngo uje gutanga hano inama ndiko waruvuze mugihe utavuze izina ngo numva uba wawumbwira nkamenya ngo uko ku isi hose hari abantu bakora ibintu kandi umutima mwamubwiraga noneho mwavuze mubwirega kuza murasura mukavuga izina ry'umuntu apana kuguhisha ega kuvuga izina ry'umuntu nibyo bibi nizo zotera intambara none se kera uko bavuze ibyo yavuze ariko uba ukagombaga byibuzaga kumuvuga mukaza ntegera nkavuga ngo umuntu yambwiye wowe kugenda hari ukavuga izina ry'umuntu ukanashira n'ifoto yiwe no kugenda hari ukavuga inkuru yabaye ukacaha nimba ari ugucaha cyangwa ugahanura niki ciza mu gihe utashize guhanura ariko ubu nyine ko barafata ifoto y'umuntu bagashiraho bagafata audio y'umuntu bagashira hanga bagashiraho ikintu bagashira hanga ngahe umuntu ngahe ari wakoze amakosa n'ibintu abantu bamwe batakareza ukabona umuntu afashe nka video idasobanutse itabereye amaso ayishize kuri thumbnail ngo ngahe reba nyana undi nawe agafata ngo ndore ngo aribye undi nawe agafata ngo ndore amajwi ngo aravuze uko nguko uwo muntu aba yatanze inama nziza abo bazarengera abarengereye ariko n'abandi nabo bacurika bagacurukura bakafata abantu bose akabashira hamwe kandi nabyo ntabwo ari byiza
none se uravuze uracuritse uracurukuye hari abantu batazi kumvira mu migani none se nyine Iyo nitwaga nama je wowe narimbabwiye uyihaye. je narimbabwiye kuko ibaza guta abantu hano kuri social media dufite imiryango dufite siberika dufite amatsinda yose dushobora kugenderera wa muntu tukamuhereza inama ariko tukaza kubishyira hano kuri social media kandi hano social media hariho abantu none se umuntu w'umunyamuryango hari n'igihe babishyiraho batamenye ko umuryango wabinaniwe none se umuryango se wabinaniwe gute wazagiye hanze umuryango udahari niba umuryango uba uhari ntibigomba kuja hanze ariko uzageze hanze kubitaho none kubera iki baza bita hanze bazi ko hari umuryango kuko utabiramira ngo biramire ariko umuryango uje kuramira kera ugasanga abashoso media kera bayumvishe bayishize nyirazo abayabitangira oya hanze gekuze mfani kuri abantu batahanze ni ngiye usanga tubwara umuntu wagiye kuvuga ubuzima bwe bwo mu rugo rwiza bati famille ndindero famille yarantaye cagiye naje nogenda nkavuga mufashe umuntu cyangwa nkavuga ukundi umuntu arengana ariko ntawe kamufata inkuru y'umuntu ngo itaye hanze bataguhanguriye famille hari taburi mu kubona abandi hanze uba yarengereye oya yo taba muri mu kubona inkuru babashira hanze n'abagire inkuru batahanze zitandukanye aba bantu reba ngiriya ntuza iyi channel ya ndayibagiwe uyi Queen of Mulenge tazagenda agafata abantu bagowe akabazana abantu bagowe yamara akabatabariza tubone buriya butabazi bariya baba bananiwe tuvuga ngo abamuryango wenda bafite buriya ni sawa nje ko ndavuga uriya bufasha sibyo abayahamagariye abantu kandi nabo bafite imiryango ariko imiryango itabonetse ariko mbwira rero nkoze ikosa kurumva hano hanze umuryango wanje urahari aho nshatswe barahari ryakosa rigahita rigera hanze kandi ufite iyo miryango ubwo rero ryahageze abasocial media bakabivuga sibo bagomba kuja mu miryango ngo tubanze tubisobanukire jewe twumvikana hari icyo umuntu agomba gutabara ubona biriya atabariza abantu akavuga ngo umuntu aragwaye hari igihe wenda nyine aba yavuze mu muryango wenda bagafasha ubufasha buke tuvuga umuntu ari mu bitaro wenda tuvuga umuryango utanze amafaranga make umuntu agakomeza kugwara yarangiza akabona ntasubira kubwira abanyamuryango ngo nimumfashega kandi ni wenda no gutangira batanze makeya akahamagara umuntu nyine ukoresha YouTube akamagara ati urashobora kuntabariza kuko isi yose irabibona abantu bose ubu nyine gufasha umuntu byarurusha umuntu uri hanze akitora akavuga ngo jewe ndamugaramiye imiti cyangwa ndakavuga ngo jewe nzoza mwishurira amatike aje kureba umugwayi cyangwa nje kuri iyi bire bamuhaye ndamufasha ibyo birumvikana sibyo ariko jewe ibyo tutumvikana nabo ni ikintu cy'ikosa cyo kwandagaza undi muntu cyo kumutesha agaciro bakagikubita hano hanze ubwo bw'ikosa ubutabazi ni ugusebanya urumva ari ijambo umuntu yavuga ukumva yasebeje undi muntu nyine jewe niyo mpamvu ndi kubabaza ibindi byose ni showbiz iyi showbiz iyo ntiteye uruwa yo kuvuga ngo ntabariza naje ngo ntabariza ukavuga ngo mufashe Nyabizunga wenda yagwajije kandi ari mu bitaro bimeze gutya no gutya nimufashe ariko ikintu tuvuga uyu bunyine akantu karabaye ngo umuntu aribye mwama mwirukanka hariya muje kuvuga umuryango turabimenya abanyamuryango baje kumva kera ngo umuntu ngo byagenze gutya turakiza zo kwiba turakibyo byo kwiba kaya ma video y'abambaye ubusa ari mu gusohoka uba wayisoye utazi ko umuryango uhari numara uyite hanze namara jewe nje kubaza umuryango wawe ntanawuzi ngo ngira gute iyo nyikubisa wowe wayitaze hanze reka no ese ni gutuna nibwo kwifatira video yangu yibikire wewe nyirayo ukayiha abandi bantu ubushinzwe kwita hanze uwo ujye uzishyira hanze hari igihe ayireba muri telefone yiwe wenda irimo ayibikiye yarangiza uko aba yayita umuntu kari guhanti reba uyu muntu sibyo aho none se niguhaye nije uba gusebeje uba wisebeje wayifotoye yeme sije uba gusebeje je wayiguhaye aba YouTubers batarahaba irisebanya ntajya habagara ingana gutya ariko umuntu ari mu gukorora gutya mu gitondo Amerika byaraje kubera iki musebanya mudatanga inama kandi riryaje abantu bashaka views kurusha inama batanga inama hari abandi basebanya hari abandi bavugamo ijambo ry'Imana kuri YouTube hari abandi bakina inkinamico kandi inkinamico zirubaka ibyo byose biri kuri YouTube rero nta nicyo cyonyine umuntu ari mu kwiruka akaniremera n'inkuru
akamafonda inkuru nkareba neza ukuntu uhagaze narangiza ngafonda inkuru nkaza cyangwa nkabanza ubuzima bwawe narangiza nkaza kubutahana kandi sinkuvuge neza samvuze ntakibazo ya nkuru hari gano itegere ngakuramo isomo cyane nkanagusohoka ngakuramo isomo kandi atari inyanja ntakibazo ushobora kuvuga ubuzima bw'uyu ukabishira mu nkuru nimuvuga izina kandi azi ubuzima bwe bwose nkabuvuga nkaburangiza muri ya nkuru narangiza wewe wabutegere ukamenya ko uyu muntu ukuntu yari ameze ugakuramo isomo rishobora kuguhindura wewe inkuru yo guhimba ikintu nenga bayihimbe bayikubite kuko izofasha benshi ikintu nenga umuntu ugenda agafata ifoto y'umuntu wakoze cyane ya ifoto noga ntibari mu gusiga ifoto na ifoto bagende bagabanye gushira amafoto ya audio na audio amajwi azamenyekana aho naje nikosa nugohotera umuntu ari n'abantu bahohoterwa numvise je ari ni video numvise bashizeho amarembo nabashizeho ifoto itari ya nyirayo akakunda gukoresha narabibonye akunda gukoresha abanyamwuga oya ni ifoto bashizeho y'umunyamurenge utuye muri Australia ariko iryo jwi byakorewe hano muri Nairobi ariko baba bayahuza aba YouTubers nimwe turasebanya kandi ubutaha nzashira hano urutonde rw'abantu bari mu gushusha inkuru mbere y'abandi sinzozamo uzozamo none se reka uzozamo kuko ariko jewe cyagiye hanze nawe ubwawe tuzagukoraho inkuru ariko uzoyikora nzamuta muri yombi kumuta muri yombi ndakundi wafata inkuru y'umuntu abanyamuryango ndubatse mfite umugabo mfite data bukwe mfite baramubanje tuzamuke mu banyamurenge hano dufite amatayifa yuzuye kurumva tuvanye n'abanyamoko tubanye n'abakenya tubanye n'ubwoko butandukanye abiwacu twavanije turi kumwe n'abarundi tuvuga uruvugo rumwe turi kumwe abanyamasisi twumvikana turi kumwe n'abanyarwanda twumvikana ariko turi mu gushira inkuru ahangaha urumva ni ya community yacu y'abanyamurenge kandi twebwe ubu nyine tumeze nabi turi mu gusebanya pe so kubayishira ariko akirukanka akabitana kuri mutandao kandi kuri mutandao tidukundwa na bose kandi ntitwangwa na bose ariko muri bajya batadukunda mumenye yuko tuba twadutesha agaciro twatuvuga ngo abanyamurenge tugira ubumwe tugira imbaraga tugira ariko mu kivikera tuba twafashe ko turatubana tutakigira reka nkubwire turabugira twadusebanye yewe ubumwe bwo ntabwo tukigira je sinshobora gufata ifoto y'umuntu ngende nikubita hariya ngiye kumuvuga inkuru tuvuga ariko igihe yakoze runaka ariko umunsi uzita hanze wenyine nzakuvuga si ukukuvuga nzobishobora neza nze manza mbigoro nzakumanduka kuzamuka kuvuge uzurite hanze mazure none uzoza ngufatigana n'abandi gutangirira kuri we kamanuka kagera kuri mandela kagera kubagorora bose kabagira urumvishe tuzabagize imana ngo nsohore ikintu tugize imana ngo yabisohore nukuza tugura nukuri je biri mu kumbabaza kandi biri mu kontera ubwo kandi icyo wishimira gukorera mugenzi wawe uzumenye ko nawe zakubaho abantu ahantu jewe mbabazwa n'abantu kugenda bagashira amafoto y'abantu bagende bareke abantu bari kugenda bagashira amajwi bagende bareke kubera ko nanone ugasanga abantu uzumuserisa okubisa yama video yama foto uzumuserisa nawe ikikugezeho none ejo nawe cyo kugeraho ariko wavuze inkuru gusa kujya yavuzwe ariko utashize amafoto utashize ibimenyetso babona ko ari inkuru nyine kandi yanabaye ariko bigashirira hahandi azamureka babavuge noneho bazocika kuri izi ngeso zibi bagize ahubwo niho zoyongera cyane none se aho bahereye bafata amavideo batanga amavideo y'abandi ubu nyine ntibakiya bayatanga aba YouTubers bayavuze bukeye tuguhishira twaguhishira mubirekera abanyamiryango mubikirekera abakuru b'imiryango bagende bakurikirana ahubwo jewe social media ahantu nyishimira yatumye tumenya abantu bafite ingeso jewe ivyo bintu ngo jese nshikirana nawe none nshikirana nawe nijari waruzi ko umunyamurenge yo kwiba ingeso harimo nijari waruzi ko umunyamurenge yo foto yo kwifotora yambaye ubusa zatangiye kera none ko ya social media turabimenya nasiri mu kugira neza
no muri dushe mutazarangwa kuvamo uzi ko hariho baba afite umugambi wo gusohora yabona gusa bino byabaye abandi basebye bavata ikintu singa igikoze kurumva yeme mureka abafite za video bazigumane muri telefone uba waje muri telefone y'abandi kandi naratangaye uba waje muri telefone y'abandi ugatuma audio yiki uba waje muri telefone y'abandi gushakamo ubusabusa kugira ngo uje gusebya undi muntu jewe simba nkurikiye hano views umve mbabwire bakunzi banje hano simba nkurikiye views imba ari ukuntu umuntu atanga inama agahabwa iyindi jewe hano imba nankana ngo abantu bose tugendere kuri review ariko babandi bano bavuga abantu abavuga abantu uko batavuze abahimba inkuru umuntu agahimba inkuru akaza kuyegeka ku muntu kuyegeka ku muntu ariko kuyihimba akayishiraho gusa hariye nta kibazo taco bitwaye kakutamvuga ariko n'abandagaza abandi mumenye uko namwe ukuvuze mugenzi wawe nawe biba byabikuze ingota wicishije mugenzi wawe niza kwica ariko bazavugamo nabo bibiri jewe ndi imbere y'Imana sinza ndabona abantu bazabandagaza abandi aribo bitaye hanze kuri umuntu uzufata ifoto yiba akayita hanze yambaye ubusa rangiza abandi bantu bamuvuga ngo arababaye niho babiteye ariko kandi nawe none se ifate nawe edit tutubimenye ni televiziyo ifate nawe umfate ifoto yanje nambaye gusa sibyo iterere nyabizuga ufatikanyije n'uwantaye hanze bitaniye none se reka kubaza mwafatikanyije kuragira ngo gufata video ukayifatikanyije ariko kandi wayipiburije sinzaza ngo kuvuge ngo nyishireho hariya nanjye uba uja kubivuga washatse ikindi kintu nifashe kayiharunaka napiburije none kuri uyu munsi noza nkakubwira ati yewe wowe ga ibi bintu wakora sibyo kuriyandagaza hano hanze wonyumva nabi ako nage ukabimubwira wamara kubimubwira yakumva nabi ukabona ahubwo kuri ico gihe cyo kunyumva nabi iyo mbivuge muri rusange wumva kumva ugomba kubivuga none ejo yazavuga ukavuga ngo njewe naramugendereye yaraminiranye sinamugendereye ari umuntu wa famille yawe ako ngumuntu gusa mutaziranye waho ngaho bivugire hariya niyumva yumva abanyamurenge twese turavukana ni ukuvuga ngo nta kintu woza kumbwira nzi ndetse uko ndagikoze kubera ko twese tuvukana rero bazozavugira kuri social media mwumve tuvyumve gute ahaga kuri social media twebwe abanyamurenge twaragira ngo n'abanyamurenge bose ariko no kwishirira unyine umuntu utarambana na rimwe w'umunyamurenge n'intambara mu ntambara none se hano kuri social media uko mwe mwamushimagiza cyane social media ngo bazabishiraho uko social media n'abanyamurenge batureba bonyine oya tuyikoreshe neza oya yego tubikora twarangiza abandi bakazavuga ngo baza biyita ngo barakijijwe ngo ndore akabakubiseho ngo ndore kandi bishigikira ngo basebaje ariko hari ngo ugenda ukita hanze wenyine hari umuntu yita hanze wenyine no bamuvugaho akababara kandi ari wowe witaye hanze ariko tutwabishigikiye habe nabo kandi bibangana niwe kwifatira ubwawe twabishigikiye cyambere mugende mugira amabanga yanyu niba telefone yawe uza wifotora ibyo ngibyo uyikubitemo password nyabona ntakagira umuntu uzoza winjira niba ukeneraga kwireba ariko ikiyo cyo muri dushe nikiyo cyo mu cyumba kirahagije kugira ngo uje kwireba mu telefone telefone zikoresha amafoto uzugenda ngo wasibye cyane bagira ngo umuntu yakubita gutyo amasaga amafoto yose wasibye wa yose abagarurayo amavideo yose arimo ukagira ngo wabisize ariko rero inama twe dutanga je numva notanga bagende bigirira ibanga bonyine nanje ndimo twigirira ibanga icya kabiri yeme ayo mafoto yo kwireba je nzandamikwa no kuva mu idushe nindangiza gukora none ngoko nifotora ngo nirebe ariko naragenze ndabona waje kwireba cyangwa uje kwihereza undi muntu ubuge kohereza n'umuntu cyangwa azayifotora bakayisanga muri telefone yiwe none mugende mwigirira amabanga mwenyine ku giti cyane nimumara mugende mureke kuza mwifotora icya kabiri mureke umutima wo kwiba nese we abanyamurenge taragenda turabona ariko mana mudaheranwa abandi bavuze ariko reve uzuvuga ukuri kwera yaduhiye injiri twumve yavuze azavuga ukuri mudaheranwa ukuri niko bukeneye muri iki gihe kandi niba ijuru ryari ni nyine uririmo kandi nzanari gusangamo ijuru tuzari gutangamo ugiye gutanga guhangura abantu b'abandi none byantanze ku isi none kubera iki Imana watanze bakiriho batanze ku isi nukuri azanantange mu ijuru namara naje kugira ngo umusange uzonyakira neza kandi mu ijuru azoba no gutanga
tuzotangara hariho abazosigara hano kubera amatende kandi yabo. tukanagirayo n'irungu kuko benshi bazosigara Icyo tuzarigiramo none abantu batekereza bose abazagira urungu n'abazaba barasigaye abantu batekereza tuzojanayo hari igihe noshika nkababura wari irungu tuzogira turi tuzonabibu kumwe na mudaheranwa ntarungwe tuzogumana nawe uyu ngo ari kumwe na Revera abandi bose bashaka na Revera bazosigara mudaheranwa turi kumwe kandi none ariko uyu ni umusozi abantu bahuye nawe Ndamayize yarivugiye yaravuga ngo yigera guhura n'umusozi yazaja ngo kwimba intore bakazibona uwo bari kumwe kazibona bakaja gucuruza umunyu muneza ibiro n'ibingana byose bya biro byose bakabigarura abandi bose bakambagusha bakeza ahura n'umusozi none abanyamurenge natwe nubwo tumaze guhura n'imisozi y'ibibazo ubi ni ibibazo ese nobyita gute ibintu ibyorezo abanyamurenge tumaze guhura n'imisozi y'ibyorezo tutazi iyo byavuye mve mbabwire narimvuze ngo abanyamurenge twagize ibibazo byo guhura n'imisozi y'ibyorezo byaje tutari tuzi kubera kubana n'amahanga tutazi n'iryari umunyamurenge yo kibye iryari umunyamurenge yo kwambaye ubusa ngo ukabifotora ariko nyine byarabaye mu nyamurenge ibyo rero tubifata nk'iki ni imisozi twagiye duhura nayo tutari tuzi twahuye n'amoko tutazi duhura n'abantu tutazi niyo mpamvu mwabona bino rero byabigenda biba none rero nje inama notanga nuko twahaguruka tugasenga nta kindi twarinjiriwe wagiye kuntu numva twereka kwandagazanya ubu nimba ubonye mugenzi wawe agizeho ikintu nawe wamutangira ushira amafoto ugire gute ariko nk'inkuru umuntu yitaye hanze wenyine cyo ko ndumva ico kintu noza namwe bikomeye kandi niko kubahaga inama we gusirinde kugira ngo ushira amafoto yiwe cyangwa uje kuvuga abana biwe uje kuvuga umuryango wiwe muvugeho kandi umuvugeho mu buryo utamugaragaza ko ari wowe washaka kuvuga ureke kumusebya ariko abantu kabisa amahanga tumaze kuyagenda pe yeme twavuze twamirije ibintu byakomeye ariko kananje mvuga akantu gatoya tunarangiza tugera ku musozo kugira ngo turangize ikiganiro cyacu abantu babandagaza abandi yeme mubireke social media nta nama izitanga social media irasebanya sibyo kuvuga ngo ukora ikintu nindangiza nanirwe kukibwira nyiraco cyangwa umutazi uko umuryango uri mu kuja gufata hariho ikibazo kimwe bashobora gukemura imiryango ikavuga kikananirana kikaja hanze hakaba ikindi kintu umuryango uja kumva kera ukamwumva ngo ikintu cyageze hanze kuri social media kandi kuri social media sinzi ko nukuvuga ngo bazavuga ngo kugira abantu bakugirire icyizere biroroshe ariko iyo ugitakaje biragoye kugira ngo ukigarure abantu bazongere bakugirire icyizere iyo utakaje icyizere kugira ngo uzokigarure biragoye mu buzima rero abantu muri mu gusebya abandi nimubireke nyabuna mukorane urukundo muza mukora mushaka views ariko mudashaka gusebanya abandi ukore inkuru yawe urashobora kwicara ugasetsa abantu hano ukinjiza kuruta uko woshira ifoto y'umuntu hanze urashobora gukora akantu ukaririmba muno namara kuririmba nta na sente nta n'ikintu kunicaya karirimba rero abantu mugende mwirinde gusebanya tugira urukundo tuza dukora dushaka ibyo tubeshaho yiga n'isabune dushaka n'isukari ariko tubikora n'ubwenge tureke gusebanya abantu gusange hehehehe abantu amahanga yose ibihugu byose ko birabakoraho umuntu ngo yabaye topic ibyo bintu sibyo aba youtubers bagenzi banje abanyamakuru bagenzi banje yeme tugira ibyo tuvuga n'ibyo dukora hari topic zibereye abanyamakuru hari n'izindi zitatubereye tugomba gushiraho n'izindi tutagomba gushiraho kwirindira umutekano wacu rero mwagize neza abatumirwa bacu mwakoze mwaganiriye neza Imana ibaho umugisha nyuma abakunzi bacu mugende mukorereho bano bantu yeme mukore subscribe share gusharinga kuri bantu bamwe ninkaho bamwe batazi gusharinga kuri YouTube biza bigora ubokora comment ugakora nakaraga kumwe ariko kuvuga ngo sharing ngo aramenye ngo arakora aha ngo atumire abantu benshi tabyo bazi hari n'umuntu ureba ikiganiro takore subscribe ariko siko ubaya kabakecuru ntibaze ngo subscribe ni hehe iyo noneho tuzobona nizayiza mu kinyamurenge ngo twandike ngo ukore netuvuga abajyari ahasome abimenya ariko gantibikunze ariko abazoba barebera muze mubakorera rero murakoze turabakunda nawe utaha
tubafitiye amakuru meza mu Bye, bye. twitege bye bye